жазам деп жетишкен жокмун. Tuvalet жууп жетишпей калдыңбы? Чакырчы жетишпейсиң. Тозого. Ya kızım emne manayın yok. Апа, мен мектепте кыздар бөлүп атышат. Emnege? Билбейт экен, өздөрүнчө эле кемсинтип эле. Andaylar bunu öğret bana. Andaydın barına көңіл bulup bura verme. Апа, сиз да окуп жүргөндө ушундай кыздар бөлүнүштүбү? Kızlar bölümçü oğlum. Anan kaytele bari çoğulup kalışar. Orada okuganlar, jakşı okuganlar, jaman okuganlar bolup bölünüşçü ilgeridir. Kızlar çoğoyup kalganda kızlar da ala kaçıp geçişet. Anan ata-enesi kargabasın, uvalına kalbaylı dep koy, kargap koyot dep kız balаны kargasa jaman bolot. Oşondo kızlar oturup kalçı, tıpıyıp. Жақшы жашап қалышчу. Асыр заман башка болбоду бу балам. Асыр свадьба өткөрүп атат. Илгери үйгө эле той берчү. Жакшына кайгылып байбичелер, аксакал кишилер балдарга бата